Ambasha constituency ST constituency ni kaplai angnai Borom ganang machang Chittaranjan Debormano MLA tai oboni loge loge ang dangsawo kas phainani bagi koinai sar bishoketu sokpailia ang koinai 11 Mandai Bazar ST constituency ni kaplai angnai Borom ganang juk machang juk Shopna Debormano President TWF MLA kono koinai tai oboni loge loge 60 Kanchanpur ST constituency ni kaplai angnai Borom ganang machang Philip Riang MLA Borom ganang MLA no phaina bagang koinai tai 19 Chorilam ST constituency ni kaplai angnai Borom ganang machang Shubod Deborma MLA sano saka dangshaw phaina bagai angkoyo tai 17 Gulaghati ST constituency ni kaplai angnai Borom ganang machang Manov Deborma MLA sano bokoyo baglai angnai Borom ganang machang Bishojit Oloi MLA sano angkoyo dangshaw phaina ni bagai 43 Korbu constituency ST constituency ni kaplai angnai Borom ganang machang Sanjay Manik Tripurano bo angkoyo yang sakao dangshaw phaina ni bagai tai 44 Raima Valley ST constituency ni Borom ganang juk machang juk Nandita Debormari angno bo o dangshaw phaina ni bagai angkoyo oboni loge loge bo ang koinai chini Kallanpur constituency ni batainai bo kaplai ing yaphano bo chini Tipra Motha ni ngai bo batai mani bagai bono bo jeng hambaya phare tini ni o pandawo jeng bono khaka hamte hambaya pharnai Borom ganang juk machang juk moni har Debormano tai oboni loge loge 45 Kamalpur constituency ni Mary Deborma Borom ganang juk Mary Debormano bo bahai na batai kha kaplai ungmai akhano bono bo jeng dangsawo lamsokai ang tabo chini advisor chairperson Borom ganang Pavitra Bhakti Jamatiano sakao phaina bagai koinai tai tai chini President Tipra Motha chini Borom ganang sir Vijay Kumar Rakholna bo sakao phaina bagai ang koinai chini 26 Assam Bari ST constituency ni kaplai angnai Borom ganang machang sir Onimes Debormano kaisa Maharaja Bir Bikram Ishwar Manikoni Mangpili oboni loge loge kaisa Risha tai Khombuthopia phare tini ni chini o pandani bisinte Boromno hambai tai khakaham Yapharkha te Borom Yapharkha ang chini Tipra Motha ni President Sir BK Rakholna koyo chini Sir Onimes no o Yapharkha phare chini khakaham tai hambai Borom Yapharkha bagai chini 47 Ambasha constituency ni chini kaplai angnai Sir machang Chittaranjan Debormano Maharaja Bir Bikram ni Mangpili Risha tai Khombuthopia phare chini ni chini Yapharnai kai chini Madam Pavitra Bhakti Jamatia
Chini 11 Mandai Bajar ST constituency ni apply unai borom kanangjuk Shopna de Burma chini TWF ni president bono Kumbuthu Risha tai MBB ni Mangkli Yapharkha chini Borom Yapharkha chini Madam Pavitra Bhakti Jamat. Kanchanpur ST constituency ni Kaplayung nai Borom gna Philip Riang Sarno Borom Yapharkha nai chini Budhalakshmi Deborma secretary TWF. Nineteen Chorilam ST constituency ni Kaplayung nai Borom gna Sir Subud Debormano Yapharkha Borom Yapharkha chini working president Bina Rani Deborma. Seventeen Gulagati ST constituency ni Kaplayung nai Borom gana Manov Deborma Bono Yapharkha chini vice president Bina Mala Deborma. Chini 19 Chorilam ST constituency ni Kaplayung nai Borom gana Sir Subud Debormano Yapharkha Bina Rani Deborma. Seventeen Gulagati constituency ni Kaplayung nai Manov Debormano Bono Borom Yapharkha Bina Mala Deborma. Vice President TWF Central Committee. Takarjala constituency ni Kaplayung nai Borom gana macam Biswajit Poloino Borom Yapharkha bagai ang sakau khanya ni bagai chini ex president TWF ni macam juk Borom gana juk Shindu Konna Jamatiano yang sakau khanya bagai koyo Borom Yapharkha bagai koyo. 12 Takarjala ST constituency ni Kaplayung nai Borom gana Biswajit Poloino Borom Yapharkha Shindu Konna Jamatia ex President TWF. Borom Gnang Muchang Sanjay Manik Tripura 43 Korbu constituency ni Kaplayung nai Bono Yapharkha ni Borom Yapharkha bagai ang koinai chini advocate vice chairperson Borom Gnang juk Kajol Deborma Rupinino yang sakau khaina bagai chini Borom gana Sir Sanjay Manik Tripurano chini Borom ni mari jeng Maharaja Bir Bikram Kishore Manikoni kaisa mangpili kaisa risha tai Kumbuthu Yapharkha Roknoh chini Hamjakma chini Khatungma tai chini Borom Yapharkha. 44 Raima Valley ST constituency ni Kaplayung nai Borom ganang juk chini Khachuk Nandita Deborma Riangno Borom Yapharkha bagai ang tabu koinai chini vice working president Alma Debormano yang sakau khaina ni bagai tai Bono Yapharkha ni bagai Borom Yapharkha ni bagai. 44 Raima Valley ST constituency ni Borom ganang juk Nandita Deborma Riang. Belai hambai belai jora kisani bisingo bo belai sak hari Kaplayung mani
aboni bagai chini TWF ningai mana hambai afaro chini TWF ni working president Kollanpur constituency ni engai batai nai apokasa kutuk belai tam nai wana masingsa kacha batai mung tongmani o batai mungo keplai ungya phano bo kha thonoi khani fan phunogei batai ma bagai jeng chini TWF central committee ni engai borom ganang je monihar debor mano bo jeng chini o pandani bisingtei bono bo hambaya pharo tai abono yakhana bagai chini secretary Shivanjali debor mano yang finally bagai ang koyo tai borom yakhana bagai koyo tai 45 Kamalpur constituency ni engai batai nai bo haino berei ungtei bo dalai kutuk kaisa batai mane o Mary debor mano borom yakhana bagai ang chini secretary TWF central committee ni borom branch Budalakshmi debor mano koyo chini TWF ni engai belai ke khakaham kai hambai maya paro abakasa tough competition tough fight tongmani belai kutuk kaisa coba eba batai mung tongmani keplai maya khanong aroni chini bororokni chini ST eba chini Tipra sarokni hamchak mung manai je bohot mangkha abono chini Tipra sarokni bakai keplai